iyi banki y'isi hamwe hari ibintu abatanzania batibagiwe buri urupfu rwa Magufuli n'uburyo uriya mumama yamusimbuye n'uburyo Magufuli we muri politike ye yari yarahagaritse imyenda ya IMF na World Bank arimo kwita ku iterambere ry'ibyaro arimo gushakisha ashyira igitsure n'igitutu ku bantu bari muri leta abacuruzi n'ababandi babona za tenders amasoko ya leta mamashenge abo abashyiraho igitutu nawe Samia Suluhu aje atangiza amavugurura kugira ngo atsure umubano na IMF na World Bank bamuhereza amafaranga bamuhaye amafaranga y'inguzanyo bya bikorwa bikorerwa abaturage byageraga ya mavugururwa Magufuli yatangiye agera ku buzima bw'abaturage ni arahagarara uburyo the political class irongera isubira kwibera